Pengesusi kalau ba nyobusan na kisis pationg la siyang long par muslim ya kikintay kasi hayudo denum day na kata ko way mentang lapas kini ka bil ba kanu kintay kasi ka ba siyang long par ka do no kijolong kasi kirsana yami kata nadil sa council ngim siya yung karban kayi kamlay sen hanay na one section ni kami kintay kasi kong ulog janga na ay kani ka jing maham hang ni bangilap da kani ka sarkar ka sai ni kam sai kani ka an tang ma kani ka kam nga kren yu pigi kinte ka si ni yap ka jai bade jingi ka yap ka partai menta ka lan sa ngoi ha ki khar muslim dai ban tip ya kata ko wei para ko partai mata wadu president jo kari Amerika Donald Trump la shifting ka Spain ka lan long kari muslim ka German pipai barok hoj menta ka mai halia ka de target kada mo pigi kinte ka si bide tat ildi Piliin kayo kapag ini khar muslim, jiwat bay narendang. Lada ka kentay kasi ka show khar muslim, kalabu yung kawaj harendang jong para senang la jong. Mahami pi, kintay kasi kan mau, galayas ngowi kan ka kubor. Ni dan ka jingma ka bakra hadu kata. Kani ka ma ka ba jar. Kintugi tibala kon juga khar muslim, kimdei sugi kasi. Ngayas ko sa dula ng rom, dang nitit jaka hajwai. Umla siya bantit, umdei siya kasi, dei muslim. Nakran yang ini nomor balai, melenggangi balas sangut yang ni. Henum day na. Podong day tangkap tin. Dah sumar bah, mau pergi berde, dia kerja bandel. Jadi ke sarkar jong doktor jong ukandat sama mentah. Jadi bansanya kini ke bil balakang bansong hakle nang ni sekaman. Ni filangnya kuat song hakle na. Toh, rakti kintai. Ila tahu kan? Ya kini kaya piru. Lara kini sarkar kandat sang makam san ini yami war banum senamru. Kelanum keloy na. Kabar kala ay ya kini council bankang ya kaya LP. Kinum la suban rong di bari sini seri jongi. Kinung India kinum la rong kelab ke permit. Beli ko kubor mentah keski. In salum ya ke jigelang. Kedang ba kan im kini ke jaj benri jongi. Babi yang kata, ni kumpulan ni. Ni kuat bahkan biang ke yoga hat, nadong hadong. Ngam tiang ladang ada bensak kemru. Nak bentak kejai bendri jungi. Ladang hak jingma ke bakra, wadu kata. Gagoro Hills kelalej. Ke Plainville juga Gagoro Hills kelalej. Bama mentak sekejai bendri jungi. Kita tahu pidi kinong rep, pidi belum sekejai bendri jungi. Kinong dinong sidang dia kejai bendri jungi. Ya day jengmut para mupi, ya le hok. Kung magkilawang manem siya yung kiseng balang, nagaliang gadis si council ru, yung siya yung kiseng balang, ay batang kinong rep, kinuwan siya ni, pag kinong yo, hawadan jenge, kini kundo bet yo office jong sim.